he whāriki whero, he whetū pia tātā. Kei te hikaka katoa te nākau, te kite I te rahi o nā tānata, kua whakarau ka mauruna I te kaupapa o te pō. It's got the ihi, it's got the wehi, it's got the wana. So it's right up there. Neke atu I te kotahi mano tāngata I tai atu ki te pō whakarewa I te kiriata, ka Whawhai Tonu, he Pū-Rākau reo Māori, mō te Māori, nā te Māori, mā te ao whānui. Ko tātou tonu gai te kōrero I a tātou kōrero. Koe nei te hiranga o tēnei, he whakaora-ora I te hunga I tai mai ki runga o Rākau I o Nawa. It's Māori. Māori are making it. Māori are telling the story. And they boil up for lunch. For so long, we haven't been telling our own stories. Most heads of department were all Māori, and we had our wonderful rangatira, Mike Jonathan, with a beautiful vision. This is the first feature film in the history of the world to tell of our Māori history from a Māori perspective in our reo. He mea whakapuaki e te uri o Ngāti rongo mai nei e Piripi Curtis, ko Mike Jonathan uri o Ngāti Piki ao me Ngāti Wairere hoki te ringa tohu. E haki e koe. He maha nā taumahatanga I tēnei kiriata, I can think of a lot of them, and every time I think of them, I want to well up and cry. But here we are. We've got through it. We survived. We've made a beautiful taonga for everyone. Pacifica, Indigenous people, Pākehā, and tonight is for Te Ao Māori. Ko ngā pakanga whenua he mea nui kia maumaharatia I te motu. I te mea he nui, he maha, ngā tūpuna hi ngā atu ki runga I ngā pāpakanga, ngā pāwhakaeke huri atu te motu. He wero mō tēnei kāwanatanga, he wero mō ngā iwi katoa, mō ngā tangata, mō ngā tauhira, mō ngā tamatoa o tēnei rā kei te Whawhai Tonu mātou, mō te tika, mō te rangimārie, mō te rangatiratanga o te tiriti o Waitanga. Ko te kura huna pea, ko te tirohanga tēnei a ngā tamariki o O-Rākau. Ko kōpū te inua o tōku kiripuaki, he kauaka atua ia mō te whaina o te riri. He rahi nā taumahatana tuatahi, te oho moata I te ata, nā wā makariri, o tira te whakamutu I nā mahi kia reiti rawa te wā. Sino pai ki au tēnā whakaaro. Nā te mea, a ki te hopo I a tātou hitori, hei koro ai mā ngā tātou tamariki a muri ake nei. Ka Whawhai Tonu mātou, aha koa ia te pū, aha koa ia te pene, ko a tātou tamariki ka kōkiri te whawhai hei roto I te wā. I stand here today absolutely blown away by your guys' presence. To have support of our iwi and our whānau and our hapu, it's amazing. Ko te tōmina nui a ngā upoko, kia mātaki nā te kiriata nei e te motu, I tōna wiki tuatahi. I need everyone here, once you go away from this theatre, to ensure that you enlist at least a minimum of 2 people to go to the pictures and pay to see this film. The biggest thing is go watch it during opening weekend and take your whānau, take your hapu, take your iwi, and if you want me there, tōna mai. The thing is now for our people to go and support it, so it's viable for us, so they can get their money back and if things are looking good, because we have to have investors these days for our stories, but so we just got to get out there and support it now. He kiriata kāputa ki te ao whānui, hei te rua te kau mā whetū o hune. Moko nui ārangi haere huka Edmonds, mā Aukaha.